Doživjeli ste zemljotres u Italiji, šta ste doživjeli, kakva je bila reakcija? Bilo užasno kad se osjeti da se trese pod nogama i da se ljulja sve, samo se ide u paniku, ljudi bježe, izlaze, sve su škole napuštene, odmah su evakuisane jer imali smo iskustvo od prije i tako da djeca su doživjela još jednu traumu i još jedan trening za evakuaciju. Uglavnom, kod nas ovdje nije bilo tako jako, kako je bilo, recimo, prvi je bio užasno, onda smo izletili iz kuća u 4 sata ujutru kad te probudi, onda možete znati, prvo kad se počne, baš daje onaj rumor, zvuk, ružni zvuk kad se trese nešto i užasno je bilo. Sad je malo manje, ali nije fino. A sada nije bilo nikakve reakcije, niste se evakuirali ili nešto pokušali? Ne, samo evakuisano je sve, što odmah svi su izišli iz svih zgrada i sad djeca još nisu ušla u škole, niko ne, jer boje se drugih još potresa i kontrolišu se zgrade sad da se vidi pukotine i tako koja je razorna moć bila, jel? I sada od očekivanja, kako naprijed, bojite se? Normalno, sve veći i veći strah, kako se vidi da se ne prestaje nikako trest, jer ovdje je preko 400 zemljotresa bilo, oni što asestamenti, što ovo nije bio nikako asestament poslije zemljotresa, nego baš zemljotres sad